Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Дағы бір жолы жалпы Алам Қавар каналымыздың көрушілері. Ноқаттағы мал базардамыз. Ноқаттың Бермахмудов айлаймағындағы Арал мал базары 21 январ 2026 жыл. Бұйырса, достар, бүгінгі мына шылаптан 3-ші күніндегі Аралдағы базардағы бұқалардың бағалары қандай? Bir назар салып шығауыз. Каналға қатталып, мынандай бекер болған класс деген нәрсені аянбастан басып қойыңыздар. Бұқа базар деп мұнеге. Бұқалардың бүгінгі бағалары. Қайсы бұқа бар? Қайсы сода отады? Қайсы сода отады? Мынау ба? Қарауы? Мынау қара бау отады екен, қашқа. Қанша бау берді? 196 мың сом сода отады. Так, 196 мың сомға сода болады. Бияқтары да қарап тұрайлы. Қайсы бұқа бар сізде тақсыр? Мынау бұл, қанша бұл? 330. Қайсы көй? 3. Үші, мынау үші, 430 мың сом. Так, 1, 2, 3. 430 мың сом екен, үші. Сатылды ба? Қанша oldu? 165 мың сом. Мынау 165 мың сом болып тұр. Так, o mağazada da var ekan. Бұқа базарды сұрағандар. Классты басасыздар. Так, мынандан сұрайыншы. О, бағасы қанша? 150 koydum. 150. Жашы? Жазға 2 yaşar. 2 yaşar, ha? 150 мың сом. 2 yaş жазға. Так, мынаудан сода отады. Қаншаға беріп айтады? Evet, başka nasıl söylüyorsun? Başka нәрсе. Бұл қанша бағасы? 140. 140. 140 мың сом. 140. Так, чоң бұқаларынан тұрып тұрсаңыздар, майда еркек тұрпоқтарды да көрсетеміз. Арқандай орлатып тартамыз. Сізден бе? Жоқ. Тарғын. Қаншадан тақсыр бұлар? 115-тен. 115 мың сомдан. Az var az aldı. Қандайсыз? Жақсы ба? Олар, мен чәчәлбадым. Отырасыз ба? Қаншадан бұлар? 120. 120-дан. Сіздікі ше жылжаға? Үйде баққанлап үштіңіз? 120. 120 сіздікі. Tamam var. 110'a verildi. Бөліп қойыпсыз баланы? Balanı verildi. Айтты. Бөлінім деді. Жақсы қыпсыз әм. Құтылыпсыз да? Жаң, ошол үйді мен тарттым әлі өзі. Тартқам, мен тарттым, мен шығарғанлым. Жақшы. Тінсіз баран? Болды, базарыңыз берсін. Bir айланып шығайлы? Сөйлесеміз бол. Мынау жылдыз сауы не бұл? Айдап қояды. Қанша мына жол? 120-дан, бұлар бұл? Бардығы 120-дан екен. 4 екен. 120 мың сом. 100 қанша? 110-дан. 110. Eko. Boğaz kaça o?
120. 120. Narxı da sizdenmi? Bu da 120. Ana. Bu da 120 ming so'mdan ekan. Tak, bu yoqda o'taychi, bundan so'raychi mana shular. Polvon qanchadan? 110 dan. Narxi qop-qora jo'ydi ekan, ha? 110 dan deydi, do'stlar. Qaysi soda oldu ekan, ha? Ne oldu? Şu soda oldu. Şu ekan, ha? Qop-qora jo'ydi ekan-da. Quyruqlari olar, yo'q, shunday bunday. 103 mingga soda oldu. 103 mingga soda oldu. Taga maydalayız. Qancha ekan bosi? Bosini aytib qo'ying. 85. 85. Mana satıldı. 77 ga berib beribdir. Qancha ketdi? 69. 69. Yaxshilar ekan. Yaxshi. 69 ming. 69 ming so'mga satıldı şu. Buna yaxshi narsa ekan. Buna qimmatchaga o'qildi. Eko'ya Bavultov. Qancha verdingiz? 148. Ha, jotib oldi. Eko'ni 148 mingga 148 ming so'mga berib aytadi. Satıldı bu aka. Qancha buna qiziling'iz? Sora. 65. 65 ming so'm. Öt ketaychi buni. Ana. Ya qanchadan bular? Taqsir? 70 dan. 70 dan. 70 ming so'mdan. Tak, bu yoqda da bor ekan. Bular qayoqdan kelib turadi? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshimi? Qayoqdan kelib turiblar? Qarashcha. Yaxshi o'zingiz, yaxshimi? Qanchadan ekan? 90'dan doğru. 90'dan. Şu verem dedik işte. Orası mallar da mı lan? 90 ming so'mdan deydi do'stlar. Yaxshi, bozorni bersin. Qancha va bu? 57,5 oldu. Bermay tamam. 57,5 ming so'mga bermayapti. Yana sen biraz. 20 lira orası. Şarkı bor ekan. Oldunuz mu? Qancha oldu? 85 dan bo'ldi. Qaysi ko'y? Buna ko'y 85 ming so'mdan, ha? 85 ming so'mdan olib turaman. Bog'lat da uyga. Biza qayerga sotamiz? Bozor chiqsa, ha, sotib beramiz. Yaxshi, bozorni bersin. Ulan qancha o? Taqsir. Qancha bo'lsa? 70. 70. Alo. Qancha verdingiz? 30.500. 300 sonra sen cepti. 30.500 so'm. Ya var cebimde 200 sonra. Erkek turpoq. 30.500. Qanchadan ekan bular? 45 kami var. 45 kam var ekan. 45 ming kam var. Bu süt ham turpoq ekanda bu. Çatırsın mı? Hazır o naraqda çoğun buqalarda bir tartib bereyim mi? Naves astındagılarda. Dağı kalıp ketken o şujaktaşı. Bu yoqda sola qız odat.
Qaysi savdo oldi? 135 bin. Qaysi? Buna. Qarao. Qaysi baba? Kim boshlar bu? Mana. Mana 135 mingga bavul topdi. Bu qarasa 140 kan. 135.500 so'mga sotildi buni. 135.500 so'm. 500 so'm o'sha. 500 so'm 500 so'm. 135 yarim oldu. 135 yarim. Buna qarada savdo oldu. Qara qancha oldu o? 28'e verilmiyor. Qancha? 28. Ha, 28. 128 ga. Yaxshi top. 128 ga. Tak. Tarazu bo'ldi, reklama qilayin. Qanchadan tarazu? Bas bir kere. Tartınmay, suylayveradi da. Qanday? Yaxshimi? Malga 100 so'm, qo'yga 50 so'm. Taylarga 100 so'm. Cho'ng buqalargachi? 100 so'mlarga da. Ha, yaxshi. Ana. Shu yerga tartib berasizlar, mana yerda qadimgiday. Ha. Taraz tartib beradi. Tak, mana ko'kqo boshqachasi yo'q-ku bu. Qanchaga ana shuni bo'lsa. Mana tarazda daha bir şey aytib qo'yaylik. Malga 100 so'm, qo'yga 50 so'm. 15 bin. O'rtog'imda Qancha bu? Mo'yni boshqacha qolgan? bu Angus. Angus bu. Bu Angus. Arg'ın, chala arg'ın, Angus bu. Tazasi. Chala, ha? Bishkekskiga. 130. Ha. 130. Bunisi 120 bu Messi. 120 ming so'm. Yaxshi, bozorni bilasizlar. Tak, deb turib. Qizil nuqtalı qancha bu? Taqsir? 94. Oldingizmi? Oldim. 94 ming so'mga buni olib tur. Bu qavazar deb. Chiqarishim jentiqdayim do'stlar. Kanalga xat olib, har biringizlar mumkin bo'lsuncha klass degan narsani bosib turingizlar.